Goromel nun. Kokop. Kokop. Penyewat Rusia. Dikala deh. Cuma orang keluarga tadi namanya ngabahas tentang babaheadnya orang keluarganya. Mana? Pulang. Awas, engke ngaju langung, si teh goblok kayak galau. Nangis. Galau, anjing. Nanti Geus galau ka galau, aing, nanti geus galau ka aing. nangis. Mau ya urang rek lompat ka dieu nya mun anu nanyakeun urang di dieu kayak galau ka aing. Da kasadila mun lain ka ati momo panglompatanana teh. Siapa anjing? Siapa ge sarua galau ka aing anjing. Siapa ge sarua ka aing enggak tahu naon. Yuk kumanya nun. Yang penting gak nangis ya hati mo ya. Bey mau komal gak kau bey? Anjing si bey mau sih kita mau daikeun komal di aing mah berak. Mau daikeun pakal langsung keluar. Nah, si Cimot mah ngeblur. Ini teh jaringan anak, WiFi lagi jaringan teh Berlin, WiFi-nya lagi gangguan. Mau abey menekeun ka irah ge mau daikeun komal. Sok atuh sanur kokop goblok. Ya, Atimo tak ingin kokop-kokopan, pamali. Ala urang jeung teh Berlin sok urang jeung teh Berlin cah yang dengar rasaan teh Berlin ngelawan ieu. Gak bucin. Nah, anjing tiru lawan 2 itu kumaha sih? Kayak yang gitu pamalinya cemutnya. Salah. Nuhun. Tak ingin pamali, tak acansa, tak ingin kokop-kokop. Nya pamali. Kumaha Allah marah. Itu si Cimot ngablur anjing. Kumaha tuh ngeblur cuma jaringan anak ngejo awon. Biasa saya juga film. Pajulian bisa ngengingkeun dia mau lawan si Kulan. Jika Dia film apa? ngeblur pisan. anjay anjing dia mah Ya aing kair di wae non. Blur nih kamera nanti jika ditutupan ku plastik. Seriusan? Iya. Iya kan Dia tuh gimana? Aing menjadi maghrib kieu goblok, ilal maghribi. Heeh, nah, ada ulin di laut. Kali tiga Pak Julian, atuh nuhun Pak Julian. Pokona polo-polo nu di luhur Pak Julian, Parisa, Pak Teddy. Parisa. oleh tetep layar namun sayangnya ieu kompak sok tetep layar teh yeuna cik ngetes we ieu mah. Ayo urang mah teu kudu eta bakal di tilu beledag Enggak, bere. ini emang dari jaringan guys. Alhamdulillah. Haji nuhun. Ieu mah kudu make skincare, ayeuna nu boga produk skincare asup urang. Mamita glow, maka mamita inget tinggal itu bersih. Desi eta mana anak yang 3.500 cenah Aku sekian. aing kemarin dibere, ai mah eta si mami dibere mani. Bey, kok komal gak bey? Eta Ada mah yang mau diomongin lagi gak? Caangku ringlet asanut mah. Karena Wah, mayor. Mayor kali 2, mayor. Bentar lagi. kali dua wis ya ele anjing. Hah? Laki-laki turun. Cimot, kita kalah. Mana mungkin, iyo. Di Tebelin ngomongna kat luhur kitu we kali 5 we, kali 5 paling euy. geus herang mah luhur. Kali 5 euy, kita mulai kali 5 bismillahirrahmanirrahim. Belenyeng. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, main kampus, Patri. Jangankeun. Dem. Oke, Irfan kejar kali 2 anjing kali 2 cok. Kali 2 Pak. Kali 5 masih ada kali 5-nya. Gak mau euy. Jibe gak mau kumaha euy. Kali 7. Woi kali 5 woi. Woi 17.000 woi 17.000 woi 17.000. Wah, yuk kali 5-nya kali. Masih ada kali 5-nya. Nah. Goblok. Si bucin ele. Gue belum pernah masuk anjing kali 5. Si bucin ele. Haji Julian. Tete hati mau mas ada. Aduh. Gak masuk kau. Udah aja bang. Terima kasih banyak. Kebanyakan aku hari ini. Ati mau cek Kali ati 5 mau masa teh saya kalah, corona Cimot. lain. Hah? Cek ati mau teh corona lain. Iya corona.
Aman Bey. Udah segitu aja. Pokoknya sehat terus kau. Jangan mau kau jadi temanku. Tetap jadi musuhku. Oke? Oke. 15 Bluetooth. Sialah masih aabe geus ngamuk mah ele. Mana? Anjing poin sia jeung aing teh leutik sia tah. Tapi banget tidak Zia. Coba parema ringlet gitu kan. Si paling bodas. Coba Ican kemana duka apa Ican? Pak kali 5 Pak. San buka kali 5. Kira gaduh. Guys kali 5 guys. Woi kali 5 Tebelin minta kali 5. Tebelin. Guys kali 5. Emang mau komen? Bang Be mau komen. Karena teu komen sih mah. Oh, saya tuh mau komen anjing udah bau sungut tuh. Astagfirullah. Astagfirullah. Apa ente bohong maafnya Eta cucu ngurah. Pak Julian. Kali 5 kali 5. Tidak bener lagi hideung can pernah bodas. Kali 5 we. Di Jepang ge hideung aing mah. Balik ka Indo hideung we tah mah. Kurinit deh ke Jepang. Nah, mampus kau. Nah. Real, thank you. Woi kali 5 weh. Ada nggak kali 5-nya Mang Timo? Ada. Ada. Kalau Kalau nggak ada nih dari aku kali Nonton tadi. Semua 1, 2, 3. Kali 5 guys. Katanya Timo. Kali 5 ah Husan. Kali 5 Mang Timo. Husan. Ngadua, Cimot, ngadua. Bismillahirrahmanirrahim. Tutor Bey. Ah. Bis anjing. Tutor. Giliran di Sirian jago si anjing, giliran di Timo jadi bot. Nah, seperti itu. Bagus. Nah, Pasangan bucin eleh. lah. Jadi nolong juga si anjing mah pi nafsueun, pi omongeun. Nulungan oke bodoh we kali di mana teh. Pasangan bucin teh. Kenapa be ah? Kebanyakan. Aduh, Cimot salah doa kita kayaknya. Dan Doanya tetawios. Mang salah terus. Terang tak kunaon bet kalah. kenapa? Karena lalakon eleh teh heula. Bener. Udah ah, aku pulang dulu Nud. Udah aku kebanyakan Timo dapat koin hari ini. Oke. Happy Tebelin, birthday, Timo. Ya, Yap. Nud, assalamualaikum. Nuhun. Batuing aing menang.